pong buriren pakindin dyan, ini pong nanuwaring porsyon ng Central Luzon, makaya pekto taga ng magpayalbog kini po Pampanga. Especially sa save tamo po kini sana, itang lumabas siya mo yung albog mabilis, kini pong area na ng 4th District. Nanula po rin upstream tamong pisasabyan. Nandin, kaya pong kumpasyo, kini dane na ng Mount Arayat, upstream na po ng Nueva Ecija. Mamiyaya mo naman pong marakala danom yan. Ang giya mo naman po Kenny, ang tampong San Miguel, San Miguel. River. Connected, mag-drain niya naman gengay, Pampanga River. So, potang may sabi-sabi lang magkain yung flood. Talagang yung capacity ng Pampanga River ay negyo. So, mag-overflow na yan. At the same time, pwede yung Manira, pati balutan na, pati may overflow na rin dahil Manira lang yung structures. Okay. So, pati may breach yun, may damage yun, pwedeng yung flow niningay, lumal ka rin kay. Karing adjacent areas, barangays, mga kanyan. Kaya pong existing waterways at the developed tapa po yan. Ita pong third river, may banggiya po kitang amano ng ako nga na York. Yung representante na po ng 4th District. At ini po kabalan totalan mi po ngayon yapin po itang existing phase 1, ang po pang phase 2. Itang pa mi tuloy. Yapin yung phase 2. Ini phase 2. Itang phase 1, ano yan pong makasa ko pabalan nito? Yung pong makabebe, itang phase 2. Mm-hmm. So, ini pong phase 2 isa sa bentakan yan. Atin mandalan ng danom, pero masusukol niya po. Po makanita kalwala. Masisipit po yung danom. Machichoke siya kasalukuyan. So, ining pong phase 2 amanon na ngayon, at yun po king NEDA ICC deliberation, at patse may approve ya po yan king NEDA board, manikwata pong loan king Korea, ituloy tane po, gawan tane itang, nung lugar niya masisipit, itang daloy na ning flooding, ay daloy na ning agos na ning danom. Yapin po in third river. So, nung ma-approve niya po in loan, pag-umpisan tane pong i-dredge at iluwalas ining third river ang po pagtang eastern branch. At siya pong sumao para i-drain na yung danom malulog keni, uling pong kasalukuyan, pupuntangan po Makabebe at saka Masantul in danom. Mababa niya pong masyado talaga, ing gabon ka rin. So, ini pong third river naman nando, makasahop ya po. Uli pong puwatan daratang indano manibatan Pampanga River, makachoke yan naman po kening banda kening kalumpit. Na po agyong palwal indanom, uling, may yalbugan niya po keni. So dapat inipon danom na ning Makabebe, Masantul, Santo Tomas, palwal na ya po, palwal te, keta keng third river. Yan pong makasahop. At ayun na, may buklat na po na retang proposal yung nga na king amano na pong presidente Marcos Jr. Na panakit ko short term to medium lamo rin at yaku manuala kitang dredging huling kanya inaikot PBBM magastos yan at akwa na migisan pondo yung gobyerno. Kaya pong mumunikala naman, maya paintindihan mo naman rental at kita mo. Itang water impounding area na may banggiya po yung San Antonio, kaya ni po Nueva Ecija at Incandaba Swamp nga Manwanda. So, reni po waring contributory sa River Kenny, makananuwari karagultaga na itang danuma, iba't po kening upstream na ning Nueva Ecija po kening Sierra Madre. Bangkanita pong sabihan tamong taga ng metong yang solusyon ini reni pong pamag-posisyon na water reservoir o water impounding area. Kaya pong milyari kaya katamong ngeni, kaya pong maximum rainfall intensity, yung lalto po ining kapasidad na ng Pampanga River, yung palwal. Uling sobraya po dagulin danom, so po pwedeng apalwal kaagad. At masasabayapin po kaya ang amanwandang tide, high tide, so apapalwal agad. So in pong DPWH, mikas pag-aaral ya pong gewa, nadungno ka rin in San Antonio Swamp, gawa na pong impounding water basin. So, kini po kumayang mga 200
hectares. At stock na pa po yung Danong Kenny once na agyunan ng ipaluwal ka rin, i-release tayo po. Bangkan to. Lapu, Lalbog, Rent, Kening, Kalumpit, Makabebe. Pero base po kaya kaming pamag-aral, in Candaba Swamp, tinanggihan na niya po in kaya kaming proposal that time. So, in final feasibility study, maka-submit po kay NEDA ngeni, inimu pong San Antonio Swamp, yung kinonsider mi, kay ba't ita pong Labangan Channel, kaya taking Bulacan, Pampanga River, ila pong i-dredge mi, kaya tang final feasibility study. So, in Candaba po, may esperia, ene po miyabe kaya tang final feasibility study. At, kaya ni pong pamag-aral din na po ni DPWH, uling iya po miyabe in Candaba Swamp, may ka-proposal na kewan po ngawan ng Central Luzon Floodway, at dumalan in between Pampanga River, ang po pa po ng Abacan River. Kaya tayo pong libutan dyan, amanon ng Central Luzon Floodway, maragulya pong project ito, at nung malaos ita, yapin po yung ultimate solution para i-drain ng mabilis, ining manibatan Nueva Ecija, Tarlac, sa puwaningan po ito, at yung lapad na po nito, mga 400 meters siya po in width na. Ita po Central Luzon Floodway ita. Plano ya pa mo po. Plano ya pa mo Ala pa yan may eh. kumpisa. At ini pong feasibility study ito, at in kayang ita sinabit mi na po king NEDA mo naman. NEDA Central Office, ita pong proposed project ito. At siya po kasalukuyan king Central Office na ning NEDA. Mamulay iya po ita, nanula po rin balan na mituran. Ita po, manipatan niya Arayat, Santa Ana, San Luis, Mexico, San Simon, Santo Tomas, Minalin, Makabebe, Masantol. Okay. Kaya pong pamanisplika na pong dating DPWH Secretary Babe Singson. Itang ulaganan ni itang water impounding facility. Multi-purpose siya po kanu kasita. At masaluso po kanu taga na itang danuma manibatan kembabo, keni pong San Antonio, at magdalaya pang burak na makapag contribution na niya bababo yung Pampanga River. Sakali man mo po, ketang manwanda, makanan niya po karagula potential ini pong Candaba, baka nita pong salo po ganun. Maragulya po sao, ining Candaba impounding water, uling sumaupya po ketang capacity na dining San Antonio Swamp. So, kita pong study, kukwaya mo pong mga 200 hectares, malatiya mo pong area, kumperaya po kitang 2,000 hectares na ning Candaba, kukwaya mo pong 10% in DPWH para gawa ng impounding water. At ita pong impounding water, ita, ilocate siya keretang less affected area, affected residents. Ila pong mamili ng local government unit nung nuka rin de buring ipwesto. At bangkanta lesser in damage o lesser in kahidareng tao, damdaman ng kasakitan. Iwasan tayo po ito. At pag-aralan tayo, nung sakaling ini, ma-approve po king NEDA with social acceptance among residents in Candaba at aprobahan po ng Presidente, makasawap niya pong mahulagay ni para kitang Albog, King, Makabebe, Masantol. At yun po yung Candaba mo naman, natural. At isugulong ko niya mo naman po yung butang ngayon kita pong pisasabyan na dredging at ita po kasing short-term solution at kipamanisplikada po kita may alabasan na panahon pisasabyan na budget ang po muna po itang maintenance. Pamagmalinaw po, asuya po kayong upaya na ng DPWH, kayo pong opisina, ita pong pamangulkol, kanino ya po makatutok kita? Actually, kaya gamitan ta mo halos kaya detang kay government-owned dredger. So, yung maintenance niya na pong kayong fuel, itang fuel ata, bala mo may pagkaila pa yan may ka-consensus nung ninong maging in charge ka rin. Pero rin government-owned equipment, kaya nilang regional office 3. So, itang mo yung kulang, funding para ka rin maintenance, operation and maintenance, saan po itang gagay? Tapin, fuel, para mag-operate lang kay.
burinapin gob tang dire-diretso. Aliwa mo itang mga kuya da pinandit. Tapos siya naman may bandikan Balikan niya naman niya. harapin. Silted niya naman, bala mo latangge, makarita yung naman ito. Kaya talato kita mo na ngayon balo na no karin manibatan nindanum at nanong maging sanganot lalbog yan eh. Buri mo muna pong paintindigan kayo pong talato kimi. Itang kasalesaya na puning topography na puning Pampanga. Kaya malagwa mong pamanisplika no sakaling apaslag tayo kaya katang presentation. Baka nitang balo da nung no karin na itang maging engineering intervention nga manwanda. Baka nitang mamitigi ning problema tamo king albog ni Pampanga. Magyari pong isplika hanggang sagu-saguli mo po. Yan. Next, ma'am. Next. Sige, Yan, next. paslag tayo. Maliwa kayo. Next, ma'am. Sige, next po. Next. Sige, next. Yung pwede na yan, eh. Sige po. Sige, baling lumapit ka, engineer. Yan. Atin tapong proposed project, Kenny, yapin po yung IDRR Amanwanda Stage 2. May ka-alternative tapong design. Ginawa na po ng consultant tamo. Ito pong alignment na ning Third River, ang po pa ning Eastern Branch, atin la pong miyaliwang alternative Amanwanda. Kareni pong alternative areni, mamili ta po nung sano itang mura, nung sano itang effective, at itang burida rin tao. Dapat, apili tayo po, bakit ta, mila ko at ma-solve, hindi na niya pong solusyon, yung problema, kaya taking makabebe, minalin, Santo Tomas, ang pumasan po. Iapin po ini, retang pipagpilian, balang metong po ka rin, design alignment niya po yan. Nung ka rin niya po, dumalo yung to, ing danon. At tintamo po nga usandang cut-off channel, o yan po, in alternative 2, po yung alternative 1, cut-off channel, ini po, meto niya pong alignment, sa suggest the ring local government unit, ang po rin yung Memalen, itang Saging River, inta naman pong metong, ita pong Kenny, dredge siya pong pasibayin eh. Ya, ita ini po mas malya, wali mas makabaya. Pero nung ikat tayo po Kenny, mas mura ya po nung Kenny ya. Nakal po salamat, engineer, at kaya kami pong gagawan na dokumentaryo ngayon. Panaligan nyo po na miratang niya po kareni kung kaya katamong talatuki. Baka nitang midinan la pong mas malala mapangay hindi kaya ni pong maging pulayin na ning kaya katamong disaster response. Nakabalen, kaya pong bisasabihan na disaster response, maulagaya po na sasabihan dapin po at kaya sabihan what you cannot measure, you cannot manage. Anya dapat po malino ya po kita pong pamagplano reta pong maging sangkan kaya ni pong pakitunguhan tamo pong disaster. Kaya ako po yung kayong Talasuyo, Paulo G. Santos, ating pusong makabalan. Dakal po salamat kayo. Dakal po salamat kayo.